Nirikiro bwako mulithiri wa Miru TV uri na ntuku indongiri ntuma ya tariki 15 mweri ni wenana mwaka ni 2025 kankwate ni kirinteto cia Miru TV muthenya bitawa Tiri Mbabu na wari MC waruirirwa rera Peter Mutuma Kalembe na urite thirikari ukulukira mubunge wa Bure Mugambiri ndikiri kurutira Karingwe arawite kuthukanga kwa barabara na kinya kwa semanya ya stima ni ya mathina yarumirite akari ntereu kuloke na kurianto asethi kwa silingi 2.5 million bese ni tumeke kithomone wari MCA waroirira rera Peter Kalembe na uretie thirikari ukulukira mambungo Bore ndindikiri Mugambi kuthitheria kariba Bore mirandi eweti na mbere kathomba na nirakwa ni yonka yatuma bathikira siasa cia tuta ote muntu uregete kuga tutam no te muntu uregete kuga ambio one time lakini ito convince nekenda barabara kuma TM ejere ntuge yumere kaderi itore kuro ne yerwe ere o ngwete tena mitega ta konjirwe ere o ne krorami eteta ere o ne kroambio yes ekanga ita mwanga weta ambio nara oteva inyo itaiwa ere o ne kroambio njai nyingi aja ndaitega tuina bahati aja kwa mwiriki na haro kuna stima hii nyingi tuna stima no kemenya kithomo ya chencheri kya Bakalembe kya arikire ke uwa a e i o u na ro bariuga ha i na kithomo ke unakyo kithomo thimo neriko hey android kya choka kithomo ke mbio kire computer na choka gikathomwa kire muchiari ro wothe na mbio woigwe na ndi muchiari yake kuthwa atina stima kwawe intande kirenio na kwa Kalembe kuna stima ana uba kombo compete patombo compete tana mbere na kuria Rais William Ruto tiele kithomo kia Kibaki ni kiwita na mbere untu akuara mbesa cia sethi milioni 2.5 ikuma no cia kithomo cibatere kuma computation ya Kibaki ni reitirwe mbesa ira achiari ira Kibaki aikite na tuge na mbesa igachokwe ni chokwe no ni ra chetha yambio muchiari muchethi wa Harambee Star araja wa milioni 1 Sunday parongererwe parero bakaya wa 2.5 no chetho nyiri inyago nirande ta guchetha fatha ndachetha ndamba kunyira ko muchiari ketha atina fees muchiari kethera ka kurira mwangetha ya kwarite nao kiborione na kibiri chiako akugithira ata hakwarite ndina mare mbeche uni chokwe arache muchethi kuma 2.5 akanenkerwa kinya chiachiari chia kithomo ichocho wau ichokyo kenda chiari bombo karabu mwega na yakabobo teani Kalembe ageta na mbere trombereni ana bakaringwa risasi ibo tu ikoto chiokete tata ga chiari wa ingia jojo bena rawa ingia university bakaringwa risasi noke yakwetho gogwe we ndora tuthugurete no thirikari ne uta criticize onto bubwaretwe imbi okuga to itokwendera keke mugia kwa igwe to kararia mbatero kararia president auga ngamura ari mukathe utire ugwa bwega mwana ate batere kuringwa mbio no ndo nyoro erera kinyari ndio kugithatia kinyokara wa risasi wakua eurenge imaguru eurenge te ao thorax na abdomen teje kari ngochi athurano re twakara bwega yes hapana ajumbe ibakaria mbio mwananchi ajumbe bakaria president ibeje naja bakaria mbio wananchi no to baba ibo baringa mbio kura reporter Miru TV kuma Bore mbeta wa mwende wala iboni Ibaya sana mwandiki wetu wa Nteto mwende wa Laiboni no ntubari botu na njira inkinyaniru. Na tuta na mbere na Nteto sieto ngavana kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki mkulukia mwaka yumoyo athira na rurire mubango kana murandi ya NAF CNDP yura mauto ya juoni kuguna aremi ukulukira sako kulingana na mkariri iti wa murandi yu mpungu kinegeni ubotu mbeto kinyanira no ntumurandi yu ni yu kwa mire no ntuboa siya mbesa na uti murimi haratethuka
kurugamwa kwa gita kwa murandi wa nafsi nditwe ura muroto wayo munene wari gukiria arimi na ura waruguririe ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki numbite gutema arimi ntame anene uju ari mpungu kenegeni kuma Mwembe gicigo munge kia Maraba ukaririgite kwa murandi uju. Muradi wa nafsi DP wambiririo guku last year but one na muradi huu watekire off, lakini muradi huu ina changamoto nyingi muno nontu one nitwa launchirwe ni governor no kulaunchwa twambiririe gintu gietagwa sacco Mwembe Farmers Sacco na kile sacco ile nitugeranitie niyo muno. We have almost 800 members na members bau ni bakwigwa tabatena imani na atino ntugutena motivation mbega kumania na thirikari o whereby ni twamba kuruda mishemanio tuka motivate antu kuria sacco tunyamu turia bakwendie kuma mugundani bakaiga gwa sacco kenda sacco yumba kubanenkera mbeca jia kulima wega. Agakereza no gete murandi uju rugamite no ntubo kwaga mbeca. Of recent muradi huu nita korungamite no ntubo kwaga mbeca tutirigite kurutha any meeting na farmers na bono kaba gwikara bagituragie tukabera dibeta etere kidogo project ro on na ili on na bendele ku support sacco nontu sacco niye kuma na mbeca iria thirikari ikunenkanira kenda murimi atetheka gukurukira muradi wa National Agriculture Value Chain Development Program. Nkurukia kiwa mwongera kagitani gakari mbatigunekete no ako kumane na muradi uju akiboria kugena gweteri thirikari king'ang'ana kuona bagutetheka kingeno arimi batiambiritie gutetheka nontu sacco yongwe tiambiritie kubanenkera mbeca taburia twarikanirite na ndina witikio no changamoto iliku katika thirikari kidogo na changamoto ile jathirie kuthira arimi bakambirie kuona mbeca jia kulima na mtu ulio kwenda tuina mbeca mwanya kuina mbeca jia kulima kuina mbeca jia sukuru kuina mbeca jia gwaka mbeca mwanya kumania na sacco kuma Mara kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV ritoka Mbita Ndagara Waiguna. Ibuya sana Ndagara Waiguna na ikundi kia andu kimbithi Miru nikimenerere chibunene makarika yara yakarikire kauntini ya Embu na utia antu kana misi nkulukia 50 batina ikaro nyuma ya nyumba cio kuithwe kirindwa ati ka Miru na Embu. Ikundi kia nikiuritia siasa kutira thiri yusioka ati ka Miru na Embu. Ngugi yetu Meru Horizon ni kureta antu amwe cohesion peace na ria wetu agatongwa tukaigwa atwi tuthangiki nkoro na antu basi Chicago tuboromba we are brothers kuma tene kuma kaumo tukarete tukiuga tu Mount Kenya East kuma tene tukiugaga tungane tugwatanire kenda tumba kuonokia Mount Kenya East. Ndipo ambia tumantu kidogo yamba kwethura kethe siasa separate siasa no after politics tuketha tureo kwa Meru New Horizon nego kashifu na the strongest words possible nitu kukodem manto yakarikire nara Chicago Embu nara mbere aro tweka up to now anto manatha tuba Meru ni homeless na bateko miakana na bari na turiwa kabateki. Point number 2 bito kodrem biashara chia ithwa na kinyangari chia ithwa ke constitution ya Kenya kwina freedom emu Kenya wenthe kuria nara kuonthe akenda na kuoni business nara kuonthe akenda ni to appeal to the national government not to have to now to tona minister wa interior a respondete na respond very quickly uko kwithira kwina anybody omba kwethira keminya siriye ni outdated na giline ita turi Meru New Horizon ni tukumwira na giline ita and this is not the way to go turiwa antu betu ibone justice antu betu ibone haki na braba ithirio thinga na bira binge bombo kuriwa na muno ndo uyumbe kuthira once and for all ni kwithira Meru na antu ba Embu twikintu kimwe ukia kwithira mantu yo ya kuendelea nau Chicago kaye na political influence kwa tuega iwana siasa bo tumeka ontu tukuibwa kwina uwezekano
by election yete kubwethwa iko kara ya Kamiru baraba ikuo batu support rotere rumwe kana rwarungi na ibyo byo Mamiru betu baurwa baraba inara ciakago itukuromba atongeria baembu baubo nabu wana siasa kuma MCAs tutiwe nyanga bana kesi sile mbarire tuliwa kuma MCAs MPs baembu bwenze eria ni osokia theri onto ibo kwelewa inya revenue yenu era Amiru betu barabombete gwethira baturite kuntu kukwenu revenue era bomba utuma bukomba gwethira bwe collect no tumantu jare aija gucokia nthi na nyuma na itukuromba kethera kuria siasa ba behind kurujithania Amiru na Embu iba igwa ibo no tuinya kaba kuthaithia devolution conference ira yenderete. Na tutana mbere na nteto cietu arimi ba iria Banari Dairy Cooperative ni barurite mubango ya strategic plan ya miaka 5 ara muoroto yayo ni ukiria arimi ba iria akeresi wa Meru Dairy urani Kenneth Gitonga na uretia kari kutira ni ba kurima iria na kinya gutonyethia mbeu mbithikiri urimi bo mubunge wa Bore Mugambiri Ndikiri ni bamwe batongoria baraba ukare kiathoneke. Nayo yarethiere ntukwena na kiri arimi Banari Cooperative araba kururacia mubango na gichomba strategic plan ya miaka 5 kuntu mataro ya ntuko bokari kutie lori mibweria nebo weta na mbere bura kwagirite. It is based in Nari community located in Meru County, Kenya, where farmers can collectively sell their milk and receive training in areas like cattle management and agriculture. Nara ngogire ina babu buri nenkanira munda bete obagaire no bere ledia ngombe nyangombe tunachio siwape moja nyo mwaka jau teu ulimi na urethi bwa ngombe twererwe tuli arethi na arimi ba the white gold eu bona chama dhahabu ere anjeru neria teu arimi mbere yetu twamikaria jeria ririko sio wetu tugaokaria jeria ririko. Akiaria mugeni wa giteo Kenneth Gitonga nora ni CEO wa kambuni ya urimi bweria ya Meru Dairy na arombete Amiru na munombe umbete guciumanirio cio mbeca na njira ya urimi. Strategic plan yetu kana plan ira tuchora narua iriuga turenda kuma kiri tangirie 11 twetege ngiri 29 ngiri 30 tu nina kwa union budget ya next year nenda ukinyeria milioni 1 anga nalie tentethia tikaboje thende kaora muno boga ukia magoro onde nda kwa jamani ngiri itume mwaka yo tarika nalo to kilo 10 next year ndio ndatuita tariki 20 kilo 20 Amiru batu inya nara Nairobi to bago mono na tukathekero mono no tutwira go batu tutiyo chwa mbecha kira tuije gochwa ingugi twira na ta Nairobi ugachwe ngugi so we have to change our minds na tugarura mathugani jana tuberete ngugi na gitumi kiagi na gitumi mbio mbecha na chama ndiendo mbetira ndo bethi to jana mwejimia dirario mbaitane ora mbechi chwago. Very good. Ni kiatho kigukinyire mubungu wa Bore Ndikiri Mugambi. Nari Dairy Bore Dairy ya Kibrisia na ile ingine ya Gusishi na lewa exlewa ishio ndiri yetu na shio cha gukumeria ntora yetu ya Bore chiringalingire nilwe ko bwana Gitonga ndiaja bejete ndinyetie muno nonto ba tuyo shumi bonge tuwe na budene ya Bore nangwa na budikira very carefully taratibu oteo ba tuyo tembeshe inge tuwe na chio tiga mbesha sheria dene ya Bore na trokeria chama ni wetu nkadho muno na kiama kiawe
nontu bena program ya kwaririria ana beto na kwa attract ana beto for youth bambiria ukulima wa maziwa kugeza wote inheritance yengi umboto urithi bongo umbotigera mwana ku mutigera ng'ombe imwe monyo kama na ndina mana alieje in the process of time twitembere tukeza twena pool nene yana vetu va youth bashiandikite kiripotera Meru TV kuma nari bore mbeta wa Mwende wala iboni Ibo ya Mwende na mbunge wa Igembe ati Honorable Dan Kili na uriti baraba kwenda kana baraba kuromba itika mbunge kirisi mbunge kukiriria no mwakanya athirika itakawe ende na rombete gukiriria Igembe Central kirikenda chumba kuriteka Nindi ndiritie miaka iri aki na ntuku inganona tabadhali bukambukia nguku iri ni miario ya mbunge wa Igembe katikati ule wikenya Dan Kili akiaria alikangeta ndene yobishine cia CDF aria alikitie kuga we nindi ena miaka iri aki na nusu nontubu atibati kugwa nguku kana kumatukua na njira inene nkurukia uria akomba nontu igita iri tigereri ngiri nene ria kurita ngugi ngo miaka limba ina transformer yetere in fact ta yetere nika kwa tugere kule antu beki stima kinyume itia lali and shown last week it was on Monday ndari na KPLC regional Mr. Jeroge namba kishira mita niliona ni ile kwa antu bai with the institution ya mita si ta wiki yote na ndo mwanzo wa stima kalimba ina police post ngomea ni dogo no is in dining ni kwenda kanele televishwa ni kumniambia this financial year yana tumbo melekebisha tumeoka ubo ya tumba kulitwangu social corporate responsibility project itwa hii barabara iwe kuna maisulu itwa hii kirasi na itwa ndawoka kalimbene kasipitali kwa nyada hii kuambilia yako ya 6.7 kilometers yakina mara isulu nyato kwa social ndio project kwa tuko tunanya ndingi other than CDF chumba waka tuka polisi kwa ando wakalimbene kwa baika I'm coming lakini bambuja ngoko muno muntu tagwende kuiro kituzo kimomora ne kwa tule na bunge kuma 1963 ku inde ya laini yake ndinga usongo kumuno impero kanya mbanje mambu kayagiria muntu ndi nani kubanga na ini kubanga ndenyo na kinya ini kubweja undenyo bingwenda kine time kana bweja mubunge ujo wa Kiaria na alikitie gutariria mirandi yawe ile mingire tite na mbere akithithaia na mwere kamigite na ingi bandu irionjirene ya kuthithika bara ini kubweja kinya wale kuma Kawiru Thambiro Mangala Thambiro Kanjo na nguzibwije mwaka yoni mbura ndeteleke kuluka wale kuma wakimbira mwaka isiulu ina contractor ndo ne anto baganda mananjusi no toa barelu kondo bera bakanda mana bate itaro kwanda no le no ntu ke agone dali mobilo kona ke dali mokiambura na ke barabara uteke umbota ku ke dali mokiambura ke ya na barabara no tukubwiria na tukera murungu asanti na tuwe tayo ku kondo bera banu etibudwa mwara mpachi e ko full mwara kuma mwanga isulu bali relax tuvetere na bagenda otiwa fitina ndingo me akuru muntu otiwa fitina agenda kwethia omba kubwithia ntiko bwithia abara na ari ku miaka githuma na atabwithia eture bogi na atabwithia kaba nyinde iria kubwithia ngori kuno atabwithia ndio kulamira ku anto bari relax na bagenda tutonye siasa ki maendeleo yetu ya Igembe Central kienda tumbo itara ya kuba kwenda siasa abagana Kili akigwata ugeni antu baria bakuromba kura rutene rwa Igembe Central na boritie bakinye kuna njira nyingi buru na indi bakinyite bwega bakimenyaga mirandi iria imwe itikwenda siasa chontu masukuru na buntu kungi gukwingi kura sensitive kura gutikwenda siasa ni bakinye na mithia ya biara nontu wenwe mubunge wa Igembe katikati na titikiria siasa indhuku cia kwathurana Antubas Igembe Central. Lakini baba kuromba kura na heshima. Tukaromba kura cia kurumana. Sio sambania. Muntu kinya bari orongo
wananchi bakamenerongo kuwa last election ndaramba kura kwa banda baende tondumanga muno no criticize bagira antu kilipo mwakura butikora muona yengi mu Tanzania kaule ya Tanzania ende lwa nturene ende antu abaira baira Tanzania riri baibu bwarongo abo kuange Tanzania nato kuibo unya bakolomba kura baiba kaya takura no rongo no nto mwananchi atia amina kuona yankwedia no tinturante kwedia manto utuna kwenda kuwa tuendelee ni kwendana tutanto Igembe Central Antonio Amiru tuendelee kuwatanira na uni ntimu laika windi binadamu kama wewe no kumba kwa ningo kosera ambia tu mbele kile no kosera aturekebishe no ntono it's our region it's our community ndi yetu ne kibuya imbwira ne kubuya ira thuka ikubukire imbuka ira ku tuitikanirie no ntini mubunge thai tuyane kanya na turekebishane na tuelekezane. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Kangeta. Na riboti ya murithi wa ba ni atukira katanta kirinte to sieto ithira wina kaitaka ke ambita wa Tirimbabu.